Morning, Kap. Oh, good morning. Anak ko Kap. Adati kwa. Request ko kuma. Request nga. Ay, ape ati cellphone ni. Ag-request ako mati kwa. Tanod. Tanod. Win. Oh, apa niya ti dada apay request ka ti tanod. Nagpa-birthday na ko marno bigat. Ay ko birthday ka? Ta, pagaro, maado ti, bisita ko ng bigat. Baka nung nagugulukin. Kailangan ti tanod. Ay kulatan mare sa bali ti kwati tatan. Ti patakaran tayo. Apay maninatan, Kap. Katakaranin. No birthday. Ti babaon ko kami no birthday. Dagiti Marites. Marites. Yung Marites no ti baon ko. Nga pa nagbantay dyan. Kaya nga may tulong dagita Marites ngay. Ay, amo nga malmaliitin ti Marites. Amo tagtagibasikin ta nalayang dagita. Nalayang dagsipot ti biag ti sa bali. Kit. Alangan Marites ti baon mo nga ko Sa makasuntok daro gijay. Iswarod nga nalalayang ti Marites. Nalayang nag-report dagita. Si Kaang, Kap, no, kasano? Nyamit ta Marites mitini. Pit nalayang dami nagsipot dagita. Nyamit launay ata ibaon mong Kap, tanod di kailangan ka nga Marites. Lima no kati baong ko nga Marites igitan no na kukabasit. Kit, si Kaano, puro Marites ata ibaon mon. Makasuntok dagar-dagay na dagugulo. Makaanawa dagarod. Kayang-kaya dagiyata kayang-kaya lang to ba ti mamerdi eh. Kas dahil nga rudin, Kap. Kayang-kaya dati sumuntok. Mamerdin to ba ti biag ti sa bali kayang-kaya da. Yung nga may met daw sulat at bantayin ti birthday. Pud nga launay, Kap. May sa no Marites na talaga ti baon mo. Ano malapas ti birthday? Nag-report na nga dagos di gijay. Uri Baka pati biyag ko, paindano ka, i-report da. magakas di siputan daw amin no ka. Amin nga handa manin. Siputan dami nga garaw. Nagana tumanin nga na tamtam na iti handain kas kada hanga naimas ti handain oray ko. Kabalin to i-report dan gawanin. Kit May apay niya. tanong. Marites nga ti patakaran datan. Marites nagbantay ti. Nangarit nga ti babalinak sige garo din, Kap. Uy, Marites tati baong ko. Marites. Manur ti baon mo lima? Uri sa kapulo nga Marites ti baong ko dyan no ka. Sige garo. Garot, Kap. Sige. May met ti Marites ta natadim ti matada ng sipot. Dapat sa CCTV no ka ti matada di kita eh.